ubiti, tako? Ma svakako da nije strašno, s tim što su i oni u tim mečima stavili dobar utisak i što su i dalje u reprezentaciji, od njih se očekuju i dalje dobri rezultati. Meni je žao Lekve Selder imao neki obaveza što nije tu, međutim medalja je medalja. Ja jednom davno kad je Ena Ličen osvojio bronzanu medalju, to je bio veliki, veliki uspeh za naš klub, za pazarski boks. Ja opet to mogu da uporedim i s ovim uspehom, jer evo vidite danas su sve sportske novine, čak što više i ove koje ne piše o sportu, objavile tu vest sportsku, to je vest dana za Novi Pazar, da je Dževat Ibrović posle, mislim tu je sve ugravirano u ovom prelaznom peharu, posle jedno 19 odličnih boksera koji su kasnije postali i osvajači medalja sa evropskih prvenstava, tu će se naći njegovo ime, dakle veliki uspeh našeg boksera, a svakako i uspeh i ljudi koji vode ovaj klub i trenera i upravnog odbora. Naravno, evo ja sad samo molim da kamera prikaže u današnji sportski žurnal u kome, evo vidimo, završnu borbu Dževada Ibrovića i bilo da lepo da se vidi naslov. Ibrović sve za sve. Naš reprezentativac se u finalu izborio protiv Poljaka Almijaka i italijanskog sudije. Dževade, imao si dvojicu protivnika.